Eksplozija na plaži, tragedija u Kruševcu, horor u Obrenovcu i nesreća kod Sremske Mitrovice. Sve vesti na jednom mestu. Prava drama na Crnogorskom primorju. Na plaži Ploče u Kotoru eksplodirala je ronilačka boca. Dečaku iz Srbije lekari su morali da amputiraju šaku. Policija je odmah reagovala i uhapsila muškarca starog 45 godina, a sudija mu je odredio pritvor od 30 dana. U Bobovištu je sahranjen 15-godišnji Matea. U isto vreme, u Novom Sadu došlo je do hapšenja zbog nereda. Šokantno, školski drug iz Kruševca upucao je Ivana, što je potreslo celu zajednicu. Neverovatna scena u Obrenovcu. Muškarac od 75 godina brutalno je pretukao svoju suprugu, staru 70 godina. Razlog? Ona je odbila intimni odnos. Napadnuta žena zadobila je brojne povrede po rukama, nogama i telu, a nasilnik je odmah uhapšen. Rano jutros, oko 5 sati, na putu između Šašinaca i Jarka, došlo je do teške saobraćajne nesreće. Teretno vozilo udarilo je u traktor, a zatim ga je pregazilo i putničko vozilo. Vozač traktora, nažalost, poginuo je na licu mesta. To su bile najnovije vesti iz Crne hronike. Pišite u komentarima koja od ovih priča vas je najviše šokirala.